Keblai Pibaro, Shagathub Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentaka sengi Shillong. Bediang Sakramen Jingpins Camp Bruce Pa Arpongwet Ha Sling Parish. Daki Sinti Babunrong Lepin Inam Raj Bhavan. Yai beteng ke Jaintia National Council Ban Penchai Pat Pa Save Jaintia Mission Halom Jaintia. Bat Rakhi Senginong Tep Vote ke DC Office Mairang. Pat mentangin Paship Khubor bakang banya. Umus Reverend Archbishop Victor Lingdo ke Jylla Niamba Shillong Archdiocese ulahir September Bhoi ha ke arpusan terik KYLLALYNKOT ban ai ya ke Sakramen Jingpins Camp ya ki hindrius pa arpongut ki khun Samla kenthai bat chenrang ki long kemi bat ya ki long pa ha sning parish. Hakini ke jingle niam ladon nang Reverend Padar Pius Shadab parish priest, Reverend Padar Lawrence Karluni assistant parish priest, ki sister ki brother ki catechist na ki hindriutli ki sub district bat ki pat Catholic na keling ki shnong jongkani ke parish. Hadin ke jingpin minta ya ke mas bakhot bat ke Sakramen Jingpins Camp ki pat riunget ke sning parish ki lalek burom yo Archbishop Victor Lingdo ubalaraki ke jingdap lai pu prasnem ha ke jinglong Lingdo so oblay ban syakri ya ke balang bat ki pat riunget jong oblay. Pesan mereka lepa berakau yang ibar akan berjemu. Pesan maaf Jesus Christ berawat pada yang ini dan kajing syaya Allah dari benar. Pada pesan balai bersih berkoi pansen rani ini ban perkau ini ikut lay nak kapor syakapor pada haji yang ini. Mentang yang nak berbuat bersih berkoi. Dalam kisah sekolah di kasur bersih berkuat, ngirim yang bersih berkuat, hijau terbuat kajian ini jadi. Dalam kata, kenapa Samla ini? Kau benar kuat ini yang dari kerja apa punya yang kecil perskan, batin dah bersih berkuat. Badalnya Khubor yang kecil tu rekat Khubor bersih berkuat. Fitip ha, yang Khubor yang bersih berkuat. Kristo jika pada kaum asyik kasar na profet sayang jumpa dia profet bakrab jutang karin ubalaim jauh semua harus setiap syawal wan jisu hendak kecikran jumpa kenapa ukran penuh jisu unwan lemba berdingkong jauh jese kawan nakalai jauh dari Bagi utang Jesse dari kampung Jesse manwan undang dekapur umat sepakut. Lain tu rupa profet Isaiah undang ke Kajikistan, Cincang ke Jingdip. Undang dengan bor jauh ke Jingsur, undang dengan bor jauh ke Caibut Bapang, undang kantame dengan bor ke Jingdip kurang yang lain. Bat keurong yang kecil jom profet how try Jesus. Balapan selek dan kebor bersih berbuat. Dia yang kecil pada kong hingga yang kiri wangi baru intram beliau yang bersih berbuat. Baru yang kami kebor bersih berbuat. Kajikistan baru yang kami Kajikistan. Ibadah sekolah, ibadah rai, ibadah akan diri kami boleh bersih berbuat pada peniaan yang kami jeni. Nama kata kami Kajikistan. Kami terbiar dengan juduan Kajikistan dan kami akan bersih menjadi syampan. Boleh kena pernah Kajikistan, kena Kajik syampan. Nama kata Bhoi menyuai Kajik syampan. Belai makan tip ya dulu, tip tu belai. Apa yang tip tu belai, dia tu belai, bisa kering tu belai. Badan berposisi kasih happening. Kebasa banyo ayat kecil stur badne ayat bapa. Kecil stur berjam sini. Kecil stur badne kawan cipuleng. Ke office bat ke Yingshong Raj Bhavan jong ulat ke Jylla rengkat ke tenat penroi ding so ding pai bat ki sentiu ki skot Directorate of Horticulture bat ke Shillong Agri Horticulture Society
Haka arpusan terik KYLLALYNKKOT kila pelong ya kelempung penina mi kesentiu kiskut babun rong hapelau Raj Bhavan. Hakini kelempung penina mi kesentiu kiskut la shimentaru da bongot kilong kemi bat ki Samla 8 sentiu ki balawanra ya lagi sentiu be itanat bat babun rong hakini kesngi. Kamariang klem kiding kisit bat ki plang giken bat bejerngam kalong tek kum kerisiap kau daw. Ya kini kelempung penina mi kesentiu kiskut la pelong haka arpusan terik KYLLALYNKKOT kum kejing penkre ban pediang burom bat ban rake ya kesengi ka jong keriti sensyar keri India lani ke Republic Day haka arpun riu terik KYLLALYNKKOT la batai do Dr. BDR Tiwari sekretari jong ulat ke Jylla. Da kejing kemen bat jing ipu samrke ban yoi kesentiu babun rong ulat ke Jylla CH Vijay Shankar ula ot ribbon bat play kini kelempung penina mi kesentiu kiskut hapelau ying syong jong u. Ha kejing kren lingkot ulat Vijay Shankar ula penceluri kilong kemi kilong kepa bat ki Samla samhoi ban penjuri ki kam thung sentiu ban penlong ya ke Meghalaya ke Jylla ke ipu iping kum kirong sentiu ki bami perthai menta kesengi. If at all anybody wish to come and visit Raj Bhavan with proper reasons, not only these 2 days in a year, and as of the other days also, we decided, let anybody come, either to visit Raj Bhavan, to visit Governor of Meghalaya. We decided to welcome them. Even midnight they wish to come, we should allow them to come and meet and visit Raj Bhavan. This is this is the decision we have taken. And around this January 26, we decided to make it more colorful. In that way, myself and our commissioner and staff of Raj Bhavan, we thought, what else we can introduce? Routine, no taste. Whatever the functions every year we are going to conduct, being the national festivals, keeping in the mind of national festivals, if at all it is going to be routine, no taste in it. We have to add something every year. This is the beginning of this year. We decided to start with the flower show. It is only 1 week of effort, you know. You see the coming year, the entire Raj Bhavan is going to be covered by the flowers. Flowers, I assure you. That to this bonsai, you know, this lady commitment, such kind of personalities, you should come to the known of the common man, their effort, their contribution, their dedication. Whoever have been put their effort in such fields, they should be known to everybody. Their effort should be known to everybody. And morally we should support them. We should encourage them. Without anybody's encouragement, without anybody's support, if at all they are achieved so much, if at all they are ready to contribute so much to the society, if at all we are going to recognize them, and morally if at all we are going to support them. Jaintia National Council JNC Central Executive Body kadang beteng ban pensyai patba ya kapang Save Jaintia Mission hasas niang haka arpusau terik KYLLALYNKKOT West Jaintia Hills District. Kimat ba ka JNC kalabu thong kalong ban penklan bor ya ka JHEDC kumbala pen Khubor da ka 6th schedule jong keriti sensyar keri India. Presiden rangba ka JNC uba sambor miling do haba ajing kren ketiga sengi ula banjur halor ka jingdon kam ban penne pensa ya keriti kedustur ban bot teneng ya ka jong kiwaipat. Uloong haba im ka JHEDC im ka jat benriu na kata kadaw don kam ban penklan ya ka. Ya kata ke Jaintia Hill Autonomous District Council hagi tu ki po da yelagi da kisnem da thogi chedo chau Prime Minister yang keri India da thogi chedo chau President yang keri India kaiwa ke sarkar India da thumba ya kawi ke community kawi ke survey committee kawti benya ya ke jingman jinglong yang i kinong chong chnong yang keri Jaintia ki penar ki war ki khenriam ki Bhoi ha gani ka committee khabarati bine age de chemgi woi kam kinong Jaintia emi ya keriti ke dustur emile ya kate karkom im ko per
na kibitiwan kijay bro nete daw ke sarkar India das nyawam kam ga lamba ke constitution yang kari India ke wati bikam ke 6th schedule de ena ga i ya ke Jaintia Hills Autonomous District Council wo pai kerpang do ya kini kari Jaintia ke wamaya ke yang i ke kamram hi yang ke JHADC ta wo penne pensa ya ke riti ke dustur ya ka kayi ke paten tri muluk ke yang i ya ka kendau ke siap ke yang i na kuau kelam ini ke wi kemat ke wakangsan ke te atau ke dustur ke yang i tibi wa i kam ki khon yang ke beri hunyau trep lene kam kita ki khasi ki Jaintia emi ya ke dustur ke wakarpang hewa ke perthai timit ke yang ini ke dustur ke yang i dewa i ejaji chakabe ke yang i Henry ke wasnausi, wahandon ne ke sengi, waka JHADC, wampu em yang katakaan ke kendon, wapenne upensa uyeda, ya kani ke dustur ke yang i. Sausi, hagini ke sengi ke wakani DM kita kisen, kiwati bikam kata ke senjuk rempai thamai, ke SRT, kewada persang upensa tu bakalayo paitba, da persang upentho priaya kari wakajat bru ke yang Office Deputy Commissioner East and West Khasi Hills District Mairang haka arpusan terik KYLLALYNKOT kelaraki kesengi National Voters Day arjar arpusan halor kapang ngan let tap vote bed. Ya kini kejingelang lepenya duba el merthong EEC ha kejingedon lang usim kehima nongklau PM sim le uba M ding do kakong GL nonglat fishery officer bat kiwi ki officer bat ki Samla ki brang syuyo ban tap vote ha kasin ke beningkong ha gini ke election MDC banwat. Bat andai Jakarta dalam kami ini bat percayaan banyak tulang jadi para nasional Khubor jam hangi, ban percaya ini banyak tu, sekarang kita Khubor, ban cukup petang, yang ini inauguration yang kali ini, ban lok inauguration, balai lagi jauh, bentar, apa siapa apa, agak ribet jauh. State kerja ni, tak konstitusi kerja ni. Kemudian apa? Kasibur kerja ni, kalau dia akan percaya, dia akan state, dia akan beri kerja ni. Maka tahu maka konsumsi ada. Kalau tak ada kerja ni, kemungkinan kerja Kejian pemalas, but kerja Khubor, gas perskill, kaum tamu ini, kita semua epic mentarasi, ketika boleh bilang macam epic, bahkan dalam kita kena jet, kena wima. Hendang benar, kata kerja desainer, kita sensial pada jom kali kerja, jom pasti kerja ni, jom konstruksi kerja ni, kita ikhway, kita beliau itu lupa, desainer, kita sensial pada apa profesional kerja ni. Menteri Rangba Ukonrat ke Sangma haka arpusan terik KYLLALYNKOT ula pli kerke ia kamauti sin adi block office ha solat shwa bantrekam ke model code of conduct ha kini ke ayom election sya ke ying dorbar khasi bat Jaintia Hills Autonomous District Council ha kini ke sengi ladon lang u Abu Tahir Mondel menteri ke sin adi uba Charles Marngar MLA Dr Celestin Lingdo MLA Abhilash Baranwal DC ke Bhoi District bat bunba ke officer ke Sorkar Jylla. Uba Charles Marngar MLA ke Mauti ula penpau ke jingkemen ke bakrau kini ke sengi da ke boong. Minta ke sengi ke long shisha ke jingkemen ke bakrau na ke benta jong u bat ki pat ba jong kini ke than.
namar la urlong ke jing ang not bat jing trang jing ki pai ba baro shikata. Uba Charles ulepen pau ke jing sngongo ya menteri rang ba uba lepen urlong ya ke jing pos new jong ki pai ba kani ke constituency. Ha kani ke sngi menteri rang ba ula samru ya ki mtap shaki kena school bala Beijing lot na ke scheme students digital learning. There are many services that the government provides, and people have to go to the block for a certain service, the subdivision for a different kind of service, and then to the district headquarters for other government services. And we have been exploring the possibility of being able to provide most of the services through the block offices themselves. Why should an individual have to go to the DC's office to get their caste certificate when we have a very strong and competent block office right there available? Is there a mechanism within the administration which we could reform where the powers remain with the Deputy Commissioner's office, but the people don't have to travel all the way to the district headquarters for that service, and that should be available right there at the block office. Now this requires a lot of reforms, technological intervention, but this is something that we would like to see, that if possible, not just the block, we would like to see that we would be able to provide these services all the way at your doorstep. So recently we have started what we call the VDVs, the Village Development Volunteers. I think some of them might be here. And the concept of having these volunteers is actually to provide that grassroots and door-to-door service at the village level. So we have about 1,500 to 2,000 of them with handheld devices, technology in their hand. Hopefully, as the days come, as we move forward with these reforms, we are hoping that the senior citizens will not have to go to the block to get their old age pension. Kipat ba Garo ki Basyong Basa ha South Garo Hills District kilapan pau ya kejing ting bat jing her serniu na kejing jur jong ki Bangladeshi ki barung tu sya India negithan gila gora hakini ki benai balala bat ki bedang yai beteng hadu kini kisngi kiseng bhalang bat ki pai ba nagathan nong albibra kilatho da kashithi ha ka arpusan trik KYLLALYNKKOT halor kini kejing seir bat jing ma jing ki pai ba kini ke district sya menteri ki kampo ying kari India bat jong ka Meghalaya. Hakata kashithi kila kerpat iki sorkar India bat Meghalaya bante la kamardor ya kini ke jingwan kerthep jang ki Bangladeshi syari India da ke penjur ya ki jingeda ki kaput India Bangladesh. Hakata kashithi lepen i ke jingma ka bakrau bekini ki Bangladeshi ki la ban kri syaki Jylla jang kedong lamingi baro kawai. Ukertong MDC ke National People's Party NPP Naranikor constituency uba Mandilos Nongbri ha ke jingelang election hasnong Panchiring Southwest Khasi Hills District ha ke arpusan trik KYLLALYNKKOT ulakring 4,000 ngut ki pai ba ki balawan sngap yeu. Ingkonge ngidon kam yu griu. Ngidon kam yu sumbai baba. Bat ngidon kam ru ya ka jaka. Kabasai so ban bet yu tau sumbai. Tingyu susu Bangidon kam ya ka jaga ka babha lani ka parti ka babiang na benta banikmat na kale ka konstituensi ka jongi hitip baka parti ka jongi kadon ha Khubor bat kalalam kemat benta do national president jongi chief minister badon burong ka jongi sar konrad sangma baru dai ubriu ubashim kia ya kino ki jing jenjang iba niya kendo de inges kem makanya ka parti ke babiang pura na benta ka konstituensi ka jongi ha ka bangin wanra ya kita jinggon kam jongi kum kinong shong bat banada ya kata ka hok ka bangiyo na kariti sensar
jong kali India. Dihani Khubor, nganam Shimslam ya Khubor, mereka sebut taga jingkerpat, hakmat jong pi kinong Shillong. Bato hakani ka kenti, kani ka election NDC. Ini yang teli, bangkersian, ya ka parti, ka jongi, bangkersian yang papin ay ya ka bot ka jongpi, kabadai ka hok ka jongpi. Hakani ka kenti menta, kani ka election NDC ka bansalong, how arpway tarik. Tongin yang mi pegba, nala kijong kiying, pangin simenta ya kani ka election, patsa sisinpat, pangin yo ay ta ka jingkerben, nabenta, kapadeng ka bansawan, pat nabenta, laway jong kun kikti, bat islong kithaw kijongi. Inmi pegba, haktay ka arpway tarik, bat pinaya kabut ka jongpi, haka sumbol, jong kakot, nabenta, jonga, bat nabenta, jonga parti, panyo, pansakri, nabenta, jongpi, jong ka Shillong ka thaw ka jongpi, jong ka area, bat jong ka konstituensi, parok away. Ka-Office Deputy Commissioner West Garo Hills Tura, kalaraki ka 15 National Voters Day, haka arpusantrik KYLLALYNKOT. Hakini kesngi lesami ki voters ID she ki Samla ki belakenjo khat pras nem karta. Ki officer ki beladon hakini kesngi bekerpang ki long UDC Jagdish Chelani, SP AT Sangma, ADC N Hajong, ke CWR Sangma bat ki wei ki officer. Sam kumis ichmar mga kumreno nga. Yeah, daluram maina inunai patsa. Dalo ya 15 National Voters Day ko disipa ko program ang tanyo ya bakura nangta baha ya ID card election ID card ko singa mana ha takim na ya ID card ko mana nchi singa mukangchi chini leader ko chini leader puna leader siyok na kita singa ya ID card ko mana ha. Ya ID card dar maina kamsatan ini akan kecil. Ya ID card chini mukangchi leader ko siyokan ko apa sih ini dah? Mungkin terang dari each mark mga ang Sunny Hills ni terang yung ang dalo voter ID ko ranak teba disiper ko na voter ID ran sing na blungin kamsa tanyo je ako de anching leader ko jus kana de select kana tamgen may makhang siya chika sungko silbate na murwe tumtome je dlang nagta maggen ko jus ka. Ya ID card ko man manira na may ko takna maggen ni sansia. Ang ID card ko man na vote ka nagtaman din. Bat da kitu ki Khubor ngila poi shi ka bakut tat hadu pengdeshem biang kublai shibot.